مها رمضانەیە بڕوش ئەو بڕوژینە زیندان گەنجێکی ئاکرەیە ئەو نوکە لە هوڵاڵەش جوانیەیە داک و کێشا wî zêde nebît wekû remezanên salên borî wî biryar daye bihêta hûla leş ciwaniyê. Zoni Seydo berî çend saleka û berî du sê saleka bû em yanî piştî Remezan xilas bû em me dît wezî me zêde bû. Bi ev sala me ewek bi xwe ku bêhne parî û zê hem bû siheta mirovî boş e û hem yanî cismê mirovî dican bît û siheta mirovî xweş dibîte nav. Ji ber ku di meha Remezanê de li demê rojê zûrbeyê wan ya lîzanan li ser qalin û beşeka zûriya wan bi şev qesta holên leş ciwanî dikin bo rêkûpêkkirina leşê xwe û her wiha zêdenebûna kêşa wan dibe mehê de. خدای ام تین ام بو لاشی بو صحت آخو مقصد رمضان ایو کو پیروز مقصد ما انکو هم بیجین وکی روزی دینو بنید برای رمضان چونکی رمضان مروف دمجیل بیت بطاعت و عبادتی و اما مقصد روزی دیگه مروف شد وقتی مروفی برفره مروف شد بدن یعنی درستی دیتم ورنی تخو کرد بس رمضان نه جده Rahînerê hûla leş ciwanî jî diyar diket ku meha Remezanê derfeteka baş e bi wan kesên bivên kêşa xwe bîne xwar taybetî çend demjimêrekan berî bangê fitarê. اكيد شبينا بتن مانجا رمضان مانجا كا بيروزا امي شوك هر قاعكي سيستم هول تتاغورين هول بارابتري بهيفاريا بيش بانج فتاري كان بيجين ب 2 ساعات حتى 3 ساعات تتفكرن بو كسا ابد كشاغوتي نخوره اتشين بري فتاري بكن بين هندك راهنانا بكن يت اختيار كري كو كشا بتخوره بلان بشتي فتاري ما هول يهاي حتى نزيكي 8 ساعات هم هول بتلنا بكري ياريزان عامتن بو راهنان خوين روزانه وكي بشي مانجا رمضان Bi hatina meha Remezanê holên leşciwaniyê bi şev zêdetir qelebalixiyê bi xwe vedibînin nexwasme ew kesên heza kêmkirina kêşa xwe hey çûnke derfeteka baş e bۆ sotina zêdetira çewriyê. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.